Barabara cia itura ria Nyacaba mwena wa Witeithie kaunti-ini ya Kiambu itire na utiganu na migunda kuona wacera mwena uyu kiria kirakunyita ugeni ni barabara thuku. Barabara iria iri na marima na maria maihuire mai undu uria ucungiriirie gucagacagwa barabara ici muno makiria barabara ino iria yumite thiteji gutonya nginyagia itura-ini riri. Guthuka gwa barabara ino no kuhotometie mathomo ma thukuru wa muthingi wa Nyacaba undu uria kuringana na Aikari mwaka muhituku ngari cia gutwara kigeranio gia KCPE tiahotaga gutonya kumana na gutindiruka ni undu wa barabara gucagaca. Hatuwezi kusema barabara inapitia hapa, mtu wa pikipiki anakatiwa pale na muhindi ati you are useless, you can't carry a woman who is going anaanguka pale upande ule same. Yet kama leo bwana DCC ku access exam hapa ni ngoma. Guthuka gwa barabara ya itura riri ni gucungiriirie Aikari ya kuihurwo ni marakara undu uria moigite matuire mereirwo guthondekerwo barabara ciiraniro iria itahingaga. Tuthina tuo ndiraigua bwana taki thiwarie na nyoro umure Nyacaba ri nikuo kumaga mbia iria nyingi muno uguo wetia gatinga ukaheo. Kwa watu mpitia hapo kama miaka 50 mtu mmoja yesi mama akasema ati hakuna barabara, na tuulize ofisi yako, because of your wisdom. If there's a problem with your office here or any other office, you can intervene. Makiaria baratha-ini wa itura muthenya wa ira, Aikari aya moigite habata monio kuria barabara ya itura riri iri makiuga merirwo ndingithondekwo amu ndiri mabu-ini cia thirikari. Hatuwezi kubali kuwe na ati tunasikia. We have no evidence, tunasikia. Tungependa na tuambiwe hiyo barabara hii haiko na barabara ile haiko, ziko wapi? Tungetaka kujua ziko wapi, au sio? Kuringana na MCA wa mwena uyu Julius Muriithi, barabara iyo ni ahetwo mbeca cia guthondeka ni World Bank no igicokerio bengi iyo thutha wa gutwika gutire barabara ni ya mundu kiumbe. Horo wa bara cia Nyacaba uria cithukite na hasa bara ria ya kuma haria stage nginya haha bara iyo ni twahetwo mbeca cia World Bank gwikira lami no after twaheo mbeca icio ciothe mbeca icio ni iracokire tondu kuratwikira hau atire na bara. Andu a Nyacaba ni makwendaga kumenya mbugu bara ya Nyacaba iko tondu ona tungikorwo tithu twigite-ini andu acio andaje Nyacaba ni makenda guthondekerwo bara. Riu Aikari aya ni maroria thirikari nene inyitanire na thirikari ya kaunti kumethera barabara ingi niguo kumaninira mitangiko. Thirikari gito igitucaririe bara yo uria anacereria andu angi kana gitenge mbeca kando igitugurire bara angikorwo andu aria mahingite bara tungigera hihi ni megugituma. Handu-ini ha Kameme TV Geto Waithira wa Kihara.